aktar mizmin tal-isqa sirt inħobbok illum. Min wara s-sur, mill-moħbit, mill-laqat tan segret. Aktar mizmin li bl-ewwel ġewsa brat bil-kien taħdanek meta miegħek qalbi bdat. Dawk l-eżes snin nibqa' niftakar wedna l-xulxin għaddaw ta' qamar meta l-kliem temmejt kull jum jisma' biex jiġbidni lejk ġmil li ssir daf bis-snin ħolm li miksub sar omor twil insejna s-saħħa l-kull ġid irridu lil xulxin kull jum jisma' biex jiġbidni lejk slim anke waqt id-dmur insebba ħajt iżommni ħdejn il-qalb bil-moħħ ir-ruħ. Drawit resqin għal tibdil mill-irrid tal-antik. U bil-ħsib ngħid x'inkun jien jekk mhux dwar b'sib parir. Dejjem flimkien mal-mixija tas-sijat qudiem għajnejja tidher qabel kulħadd u l-ferħ jinħass minn kull bissima nipprova nifhem din l-istima din l-imħabba għalik kull jum jisma' biex jiġbidni lejk ġmil li ssir taf bis-snin ħolm li miksub sar omor twil insejna s-saħħa l-kull ġid irridu lil xulxin